Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 сентябрь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Мындай жаш музоолордон баштап, тугандар, чоңураак торпокторго чейин тартып көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып көрүңүздөр. Башка бир туган дагы көрүп калсын. Эгер ушундай торпоктордон издеп жүргөн болсо, сиз баскан лайкыңыз ошо бир туганга барып калышы мүмкүн. Ошондуктан салымыңызды кошо кетиңиз. Биз колдон келишинче аракет кылып тартып беребиз. Эл көп мына. Базар кызуу. Эртең менен 8 саат. Койлорду тарттык, алар өзүнчө чыгат. Кой базар, анан боду, анан жылкыга өтөбүз, тугандар. Анда эмесе баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Аларды көрөлүчү, бааларын сурап. Байке, кимге карайт булар? Сиздики эмес, Эси жок окшойт мына. Арзан айтпачы, арзан. Теги көрбөй, элдер Жок, андай эмес. Түшөт да элдер деле билет да кандай болушун. Сураган баадан кымбат айтпайсыз баасын да. Болду анда. Мына тугандар, ассаламу алейкум байке. Кандай? Канчадан болуп атат торпоктор? Мен минде койбойсуң. 40тан 40 миң сомдон. Мына 40 миңден сурап атат байкем. Мына артынан да көргөзүп беребиз. 40 миң сом. Туган, кандайсыз? Баазын айтасызбы? 50ден, Булар жаштары кандай? Жашын билбейсиз. Рахмат. 50 миңден. Мына 50ден сурап атат. Мына торпокторду билеличи. Эже кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бул торпоктор 30дан. Экөө, чоң экен. Майдаларычы? Майдалары 20дан. 20дан. Ургач торпоктор, Булар парода экөө? Ооба, парода. Парода, Жакшы. Мына, рахмат. Мына көрөйчү мен. Ассаламу алейкум, байке, сизге карайбы? Бааларын айтып коесузбу? 55ден. Мына 55 миң. Букалар экен, 5 айлык букалар 55 миңден. Содо болду? Onda hazır beri oldu. Kançadan berdi aytыңчы? 200 beri oldu. Экөөнө, төртөөнөбү? 50ден, бербедиңиз, Koştu. Коштоп атасыз. Мына 200 миң бериптир 50ден. Тугандар 5 айлык бука торпоктор. Дагы коштоп атат бир аз. Макул байке, содаңызды берсин. Жашырактардан сурайлы. Байке, ассаламу алейкум. Баазын айтып коесузбу, могу бааларын бизге? Бала 25ден. 25ден. Ургачылар экен, Мына 25ден сурап атат байкем. Содо болдубу байке? Көрүүчүлөргө айтыңчы бир. Канчадан болду? 48 болду. Экөөнү 48? Экөөнү 48 миңден сурап атты байке. Бериптир 48ден, 48 миң бериптир кыскасы. Бербептир. Мына экөө 48 миңге. Бул жерде Дон кабар деген. Биз издеп келдиксизби? Дон кабар деген канал. Мына ушул жерде торпок кичине 2 айлык. Содо болуп атыптыр. Эркекпи, ургачыбы? Ургач. Канча болуп атат? Айтчы баасын. 30 сурап атасыз. Сиз канча берип атасыз? Жок, кол деле тартам, айта бериңиз. Bizbi 22. 22 болду. Мына 22 миң берип атат. Бияк 30 миң сурап атат. Мына колдор бекем кармалууда. Бербей атат. Канча болсо берет элең? 25 oldu. 25 болсо беремин дейт. Берип көрүң да байке. Сизди тартпай элебиz, колду тартабыз. Айта бериңиз. Парода экен. Парода экен, Жанатан бери турабы? Сүрдөп атат дейт. Макул эми. Алдын карап кете беребиз. Байке, ассаламу алейкум. Могу жаш торпоктордун бааларын айтыңызчы. 50 миң. 55 могу, Моларчы? 45 миң. Могу кичинекелер, кичинекеси бирөө. 50. Рахмат байке. Мына. Могу. 10 барбы? Байке канчадан болду? 10 бар, 60. Экөөнөбү? 30дан, Алды 40 миң берем. Аял шеринге, о шерин койготуна келип берем да. Арчаны экөөнү 30 миңден 60 сурап. Экөөнү. Жанына эле алып, кармап пайдасын көрсө сатам дегендей кылып кол тарат. Кол кармап алган байке. Сурайбыз канчага чыкканын. Ого туура келбей калды. Канча болуп атат? Канчага туура келбей атат?
55'ke. 55'ke? Ha, bo'ldi. 55 mingga ekөөsүн сурап атат байкем. Senetken de. 55'ke болбой атат. 60 сурап атат. Sizdeki байке bağları? 65 eke. Ekö 65 ming, he? Urgaçıları. Erkek mi? Urgaç eкен, 65 mingge ekö. Mana. Olmadı mı? Ya bayke. O bayke taksir. Bolgan jok bu? Bolmadı. Bolmadı, he? Ha, ma'qul. Tak. İnim qanchadan bular? Bahasını ayt. 37'den 32, 20. Bular 32. 32, 37. 37 bulu. Bu erkek iken mi? Urgaçlar iken mana. Bazı uqdingizlar. Yaxshi qirilish bayaqda. 2-3 torpaq bor ekan. Assalomu alaykum aka. Bizga balalarni aytasiz bunday. 45 mingdan. Bu 35 qara kishnar ekan. Bular qancha oyliklar emi? 25, erkek ekan, 45 mingdan ekan, erkek. Süt emib yurgan torpaqlar ekan-da. To'da yurgan o'xshaydi. Rahmat bay. Ha, tug'anlar. Bu yoqda da bir qorada g'uylar bor ekan. Chom. Kimniki bo'ldi ekan bu yesiya? Ko'raylik, sirab ko'raylik. Yesi kim ekan? Qanday ekan? Baykelar, assalomu alaykum. Sizga qaraymi, kimga qaraydi? Bizga qarab. Qaraydi, yesi yo'q bu yerda. Esi yo'q. Yesi yo'q qisqasi. Ma'qul. Yesi yo'q dedi. Aldım qarab ketaverasiz. No'lar qanchadan ekan? Bayka, assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'ysiz. 30dan. Surat osdi. Mo qarachi. 56 ming. Qara, buqa. Aha. Maydaraqdan tarqali. Qanchadan? Inim. Oho, bek o'tirib olib, qarma o'tirgan ekansiz-da. Endi o'tirib olayinchi, kishni charchab qoldik. Qanchadan? 27. 27 den. No kishnikilar-chi? Kishnikilar 27lar. Bular-chi? Cho'ng. Erkek. Erkek buqa, ha. Bahasini aytar. 52. 52. Soda oldimi o kishnilar? Jo'y Bo'ldi, yemi kelding. Ha, mana. Bunaki bozorga keldik-da, uyingizga borgan jo'qmiz. Mana torpoqlar ekan, urg'ach. Qanchadan bular? Eko 70. Eko 35 dan 70. Siznikichi bayka, assalomu alaykum. Bular 70. 35 dan. Bozor ayvay ko'tarilib ketgan-ku. Ma'qul, sodangizlarni bersin. Tak, bu yerda urg'ach tartdik. Tak. Bunaki. Yaxtadan rejim. Ejam, o'zim ejam ekan-da. Eje, qanday seje? Qanchadan bog'lari? Kaça et verelim. Men bilmayman baykani. Et qancha berishini? 80 kilogram. Bilmayman. Tartish kerak tarozaga. Qanchadan bog'lari? 42'den narxlar 35'ten. 35 dan 42 dan. Suroda dejekim. Yaxshi torpoqlar ekan. Mana. Urg'ach, 4 o'tang. Ha, 4 o'tang urg'ach ekan. Ha, yaxshi. 42 dan 35 dan. Tak, eje? Bozor qanday bozor? Pazar hem mal ko'p. Mal ko'p. Arzonroq bo'ladi. Arzonroq, ha? Ha, arzonroq bo'ladi. Ma'qul eje, sodangizni bersin. Mal ko'p. Endi biraz cho'ngroq qonazlar yoqqa o'tamiz. Tug'anlar. Aka, assalomu alaykum. Bog'lari qanchadan bo'lyapti? 58'den. 58 dan. 58 dan deydi. Qancha tug'an? 300 kilogram. 300 kilogram. Tartib beraveradi. 50 so'mdan qilib. Savdo bo'ladi. Aka, qancha torpoq? 35. 35. Bu qancha savdo bo'ladi bu? 41 berib atat. Erkek ekan, ha? 42 deydi. 42. 41 beryapti. Bunu 30 ga verim. 30 ga? 30 ga aling. Mana el ko'rib turadi. Aling, bering sanab. Kamerani alib qo'yaman sanayini. Chin aytdingiz aka el ko'ruvchilarga. Yo'q, 35. 30 ga beraman deydi, ha? Siz qancha berdingiz? Bu 28 berib. 30 ga 200. Ha? Ma'qul. Yaxshi. Qanday? Yaxshi. Savdo bo'lyapti-da. Qilarlar savdolardim-da biz. Aralatib, ko'rg'uz beraveraylik tug'anda menday. Bu yerda do'stim da olib kelib qo'yibdir. Boshqa. Go'sparkning boshqa mamlakatdan olib keladi shu Qozog'istondan. Sen ma'lumot beraverasizmi? Bu qayerdan keldi ular? Qozog'istondan keldi. Qozog'istondan keldi. Ular ne? Paroda.
Angus, mental, Ha, Angus, Simmental, ana Qavlako'y. Avlikol. Mana do'stlar. Lekin bosh oyatdi-da. Yaxshi. Vishli. Lekin bosh oyatdi. Qaysi savdo olyapti ekan? Mana tog'anda. 51 mingga kurukka bermayapsan, 51 mingdanmi? Kurukka? bermayapsan. Oho, mana 51 mingdan kurukka bermayapti. 60 dan so'ra. 60 mingdan so'rayotadi. 60 dan so'rayotadi. Yirma baş qanchadan bo'ladi? 20 qanchadan bo'ladi bayka? 51dan. 51 beryapsizmi? Ha, bo'ldi. 20 başni 51 dan beryapti baykam. Beryapti. Qanchadan qilib berasing? 55 dan da. 55 dan beraman deydi. Ha. Tanda oladi. Ma'qul, rahmat. Nomerini aytib qo'yaymi? Qiziqanda. 0502 03 20 20 he? Ko'rchilardalar jattaq tutatdim. He, mana. Har doim olib kelasing, ha? Bo'ldi, mana. Har doim shunday olib keladi, mana. 51 dan berib жатат, 60 dan so'rab atadi, 55 dan bo'lsa beradi o'xshaydi-da bu. Kelishasizlar. Ha, shunday. Tiqanдар minaki, aldım qarab tiqandarni. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Ba'larni aytib qo'ysa, bu buqan, torpaq buqan. Bazı. 65 ming so'rab atasiz, he? Yaxshi ekan, biroq, he? Mana qursaqdi. 65 ming so'rab atasiz. Soda bo'ldi-ku, aka? 58 ga berib. 58 mingga bergan jo'qdim deydi, aka, mana. 58 mingga berilib ketdi. Qancha yosh? 7-8 ay. Rahmat, tug'an. 7-8 ay. 58 ga berilibdir. Bir 60 bersa, sart qanmatda tikasda, he? Buyursa. Ma'qul sodangizni bersin. Neqtada bir torpoq buqa soda bo'lyapti-da. Arig'roq ekan, biroq so'yukdi ekan. Qancha bo'lyapti? Aka bu oshuk 65 bo'ldi. 65 ming bo'ladi. Siz olyapsizmi? Alyapman 65 ming. 60 ming men bermayapman. 6. Ha, bo'ldi mana. 65 ming so'rayaptir. 60 ming beribdi, bermayapti. Mal o'ta qimmat bo'ldi deb. He? O'shanday bu. Mana mal o'ta qimmat bo'ladi deydi. Qunajinlar. Aka, assalomu alaykum. Qunajin ba'zini aytib qo'yingizchi. Tazasini ayting, elni aldabay. Turazin qancha bo'lyapti? Qanday? 65 ming mana. Akam 65 ming dedi. Cho'ng ekan bu. Ya. 51 ming beryapti, bermayapti mana. Qunajin. Bir yosh narxi berki. Qanchaga? Yaxshi. Ko'rdingizlarmi to'g'ri? Aka? 85. Qiziqqanlarga nomer aytmaysizmi? Telefon nomer. Qiziqqanlarga. Ya. Shu yerdan sotasizmi? Shu yerdan sotaman deydi. Tug'an aka qancha oldi? Soting. Qancha? Mana 65 ming cho'ng ele uy. 65 ming dedi. Bo'lchi? 57 ga oldim. 57 ga oldingiz. Mana 57 mingga olibdir. Rahmat. Alıngan tunajın bağları. Sizler düşürüp alasızlar da negizi aytılışı qimmatroq bo'ladi. Tug'an aka, bahasini aytib qo'yingiz bizga. 70? 70 ming. 70 ming deydi. Mana Qashqabuqqa turadi dedi. Qashqabuqqa qancha? Kimniki ekan bu? Yo'q ekanda. Ha, kepkami? Sizniki? Bahasini aytib qo'yingiz bizga. 55 ming mana. Urg'achi? Urg'achi 55 ming so'rayapti. Bunaqasichi? 70 he? Bunaqachi ekan bu? Bunaqachi. Mana tug'anlar 70 ming. Demak, soda oldi aka. Soda bo'lyapti. Qancha keyin bo'ldi? Men siz 70 so'rayapsiz-da. Gov men urishyapti. 61 gacha. 61 he? Ha, mana rahmat. 70 so'ragan menen 61. Ko'rdingizlarmi? 10 ming razinsa bor. Ha, bir olib sotar aytadi, sen qimmat aytasың. Anan elder qimmat qo'yayotadi deydi. Don Xabar degan kanal. Ha? Don Xabar. Mo o'qunajinlar kimga qaraydi? Esi yo'q, ha? Ma'qul vakillar. O'shanday. Ana, yoqda bir qunajin savdo bo'lyapti-da. Mana qunajin. Qunajin qancha ekan to'g'an? 56 ga bo'lish, he? 56 ga ekan. Mana bu yoqda da bor ekan 3 bosh. Cho'ng qunajinlar ekan. Bulardan sizga qaraymi? Qanchadan? 55 dan bo'ladi. 55 dan, ne? 55 dan mana. Kuruk bo'lsa, ha, rahmat. 55 dan deydi, kuruk. Artjan ko'rgazib beraymi?
50'ye ber deydi. Bunlar 60 tane ekan. 52'ge. Sıradat 52'ge. Soyuş kavga baykeler. He? 52 verip atasızlar mı? Siz kança olsa veretilesiz? 56'ga, maqul. Mana görücüler 56'ga olsa berem deydi. Baykelerim 52 verdi. 52'ge bermeyim deydi, değil mi? Gelişet işte. No, kunajınlar kimge qaraydı bayke? Bazını aytib qo'yasizmi? Qandaysiz? 55 he? Mana 55'ten kunajınlar ekan. Qaysilar? Bular 47 mingden. Mana. Bular 55'ten deydi. Bak, kunajınlar ekan. Tuğanlar ar жағында тартып көргөзүп берели. Сиздер бизди колдоп, видеого лайктан басып, бөлүшүп туруңуздар. Биз сиздерге көргөзүп беребиз колдон келишинче. Анан комментарий жаза кетиңиздер эртең. Токмок базары тартайлыбы же Сокулукту тарталыбы? Bir күндө 3 базар болот. Токмокто болот, Карабалтада болот, Сокулукта болот. Ошону жаза кетиңиздер. Могу кимдики экен я байке? Чалат го. Билбейсиз? Жок. Ha, жақсы. Bilbeydi ekan. Urg'achilar ekan. Tuğam o sizga qaraymi bular? Sizga qaraydi. Balalarni aytib qo'yingizchi bir ko'rishlarga. 50'dan, he? 50 ming so'mdan so'rab o'tadi baykan mana. Xunajinlar ekan bular, ha? O'z xunajinlar 50 mingdan. Bo'ldi savdo bugun? Yo'q. Bo'ldi. Ha. Rahmat bayka. 50 mingdan. No'larchi? Bulardan sizga qaraydi. Bular qanchadan? Bular 50'dan. 50'dan. Bayka nomeringizni aytsangiz bo'ladi agar. Bunday günlerde satasın. Sat berbeyse, maqul. Nomeri berilbeydi ekan. Tuğan buqan bazını aytib qo'yasizmi? Basin. 70'den surib atadi. 70 mingdan surib atadi ekan mana. Cho'ng 4 tane son buqalar ekan mana. 70 mingdan. 70 mingdan surib atadi deydi. O'smi ko'rdingizlarmi tuğanlar? 70 mingdan cho'ng. Ha, ar jaqda kichkina-kichkinalardilar 55, 50 deb bundaylarda surib atadi da. 70'ten daha düşüp verse gerek. Tuğanlar nerede? Soda olup atadı işte. Kap para olan nazimler ekan. 55'ten. 55'ten? 55'ten ekan. 55'ten deydi. Bayka, kunajinların aslında bazı qanchadan? Assalomu alaykum. Bazı 56'dan. 56'dan. O 4 öten gel aşandaydı. 5 ekan, ha, bulda var ekan. 56'dan. 56'dan. Tuğanlar görüңүздөр. Mantadağı kunajinlar var ekan. Assalomu alaykum. Sizga qaraymi? Assalom. Qandaysiz? Aldım. Aldınız bu. O'sha alıngan baha gerek da. Görücülerge qanchadan aldınız? 80'de. 80'den. Yaşları qanday ekan? 1,5 yaşlık. 1,5 yaşlık. Jama semiz ekan, ha, biroq ya bayka. Nık semiz. Nık semiz. Bular to'da жүргөнmü ekan je bag'ib turib? Atkorum. Atkorum da. Uyda bag'ilgan ekan. Alıngan bahani aytib atadi bayka. Alıngan baha. Bazar qanday bayka? Bazarda har doim жүрөсүz? Öte qımbat. Öte qimmat. Biroq mal ko'p ekan go mana. Qimmat, he? Ekoni qanchadan aldınız? Daha bir aytыңыз. 80'den. 80'den. Bunu soyasız bu. Buyursun ha? Bayka. Rahmat sizge. 80 mingden mana 2 başta alıptır. Yaşları qanday ekan? Bir 2 yaş barmı? Yok, 1,5 yaş. 1,5 yaş, he? 1,5 yaşında. Semiztin gördünüzlermi? Rahmat. Tak, tuğanlar. Hazır uylar жаққа өтөбүз. Torpaqlar. Assalomu alaykum, taqsir. Qandaysiz? Bağlarını aytыңызчы мо кичине торпақтардың? 40'tan surib atadi. 40'tan surib atasiz, he? 40 mingden surib atadi baykem. Buqalar ekan, ha, bular, ha? Buqalar 40 mingden surib atadi baykem. Savdo bo'ldi bu. Bayke? Qanchaga chiqdi? 36, 37, 36, he? 36, 37. Bazar qanday bayke, bazar? Yaxshi hozir. Birөө qimmat bo'lib atadi deydi, birөө arzon deydi. Yaxshi. Yaxshi, o'rta, he? O'rta. Rahmat. Mana. Yoqda da var ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Balalarni aytasizmi? 48'den. Urg'achilar erkeklarmi? Erkeklar 48 mingdan surib atadi bayka mana. Ko'rdingizlarmi, tuğanlar? Mana. 48 mingdan surib atadi. 4 bosh ekan. Yaxshi ekan bura etleri. Qanchadan berib edingiz?
44'ten berilbeptir. Mına daha bir sel artından görgöz bereli. Prigorодный mal bazarında 44'ten berilbeptir. Sizler salıştıra öresizler. Bular kança aylıklar? 5-6 aylıklar ekan. Maqul, rahmat bayke. Mına shunday. Bu qunajin torpoqlar qanchadan? 40'tan. 40'tan urg'ach ekan, e? Urg'ach. 40'tan mına. Eki baş. Qanchadan berib eding endi? 9'tan. Qanday 39'dan mı? Sen de sonunu aytding 9'dan de. 39'dan berilbeptir, 40'tan suryaptır. 40'tan suryapsan bir örer bilen 39'dan. Yarım veririm. 39 yarım 5 so'm qo'shsa berasing, he? Ha, bo'ldi mana. 5 so'm qo'shsa beraman dedi. 40 39 yarım mingdan beraman dedi. Rahmat aka. Ne bunu YouTube'ga çıkarasın? O. Qancha oldu? Qancha bahsi? 35'ke verem. 35 ga? Yaxshi kamroq, 35 ga beraman deydi. 35 ga beraman deydi. Soda olup gitti sırası. Bayka siz berip görmeyiz mi Bayka? Ya Bayka. Teskere qaradı. 35 ga berem de. Bayka assalomu alaykum. Bağlar qanchadan? 45. 45? Yaxshi, mana. Cho'ng qunajinda. Bası 45 ming so'rayotadi. 45 ming. Soda oldu mu Bayka? Oldu. Bo'ladi ga? 3 başdan 45'ten mi? Rahmat Bayka. Mana 3 öten 45'ten ekan mana. Aylandırıp bir göz qo'yilib tuğanlar. Mana archag'anan. Bazarga kele alбай qalgan, uyda o'tirgan bir tuğanlar görüңүздөр. Mo qunajinlar qanchadan cho'ngroqtar ekan? Bazını aytыңыз? 68 mingdan mana. Cho'ng. Yetti ekan. To'dan tushdi. Yaxshi. Soda oldu. TikTok bu. Yo, YouTube. To'dan tushdi, semiz ekan. Soda bo'ldi. Sır bolbosa görüşçülerge aytыңчы, sizdi tartpayman, qunajini tartam. Qanchadan berip edingiz? 62'den. 62'den berilbeptir. Mo'u dagı? Bunu dagı 62'den berilbeptir. Maqul. Rahmat. 62'den ber. Don qabar degen. 62'den berbedim deydi. Naqta? Soda boladi. Assalomu alaykum. Tuğan, qanchaysiz? Qandaysiz? Qancha bahsi? 45. Urg'ach ekan, 45. Semental mana. Başı. Qanchaga berib yatasiz? 42 ga. 42 ga. Baykam soda qilib o'tadi. Bayka. Qancha qilib qo'ydingiz? 42. 42 chiqardingizmi? Ha. Tuğan 45 deb atadi. 45 de odat. Siz 42 ga olsa alayın dediniz. 42 berdi otam. Ha, yaxshi beribsiz, yaxshi. 42 dele yaxshi. Gelişip alsanızlar bo'ladi ekan. Yaxshi uydun bolasizmi? Ya. Semental. O'zingizniki dehqonsizmi? Jalib sotarsizmi? Dehqon. Mana, dehqon ekan. Beringiz o'sha oqsoqolga beringiz kichina. Buyursa berasiz dedi, qo'shsa. Qancha qo'shish kerak ekan? Aytib olchi. Ko'ruvchilarga. Ha, ma'qul emas. Sodangizlarni bersin anda, Bayka. Mana 42 ga suryaptir. 42'den berib yatadi ekanda. Bular sizniki emasmi? Yo'qmi? Bayka, mo'g'lan ba'zini aytib qo'ysin bizga, ba'zini ele. Buqalar 55. 55. 45. 45 qunajin ekan, ha? Qaysi donga var mı? O. Ha, krasavчик. Sizniki bormi? Ya olib jurasizmi? Olib juraman. Olib juratgan Bayka mana. Bizning podpисчиga o'xshaydi. Rahmat. 45, 55 dedi. Ne yoqda? O semental bu ne? Qunajin ekan bu. Onu göreylik. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Qancha suryapsiz qunajinga? 65 ming. Bu yaşı qanday? Yaşı 1,5 yaş. 1,5 yaş. 65 ming suryapti. Nede? Bu ne paroda? Bayka, siz tartpayman, mo'g'lini tartam. Ne paroda? Sementalda. Semental. 65 ming. Soda oldu? Bo'ladi. Qanchaga chiqdi bu görüşçülerge ayting. 61 beryapti. Oldu. 61 ming beryapti mana. Usul qunajin 1,5 yaş semental dedi. 60 ga veriyor. 61 mingga berib yatan deb. Ma'qul. Dostlar, mana bozorning ko'rinishi. Prigorодный mal bozorida. Nemi? Cho'ng. Uylarga o'tamiz hozir. Mo alıngan o'xshaydi, Bayka. Alındimi? Satıladi. Qanchadan bag'larini aytib qo'ysizmi? 65'ten. 65'ten. Yaxshi. 65'ten. Qunajinda. Aq chipdan nima qo'ydi? Hush.
65 bin.